Hello, ma'am. Hamukta taramna cheriko. Ado ngasidi aina ma'am da kanganing sina koigi aina paijiri aigi mobile number se. Chise hong da bida kamai tawtana atopa network provider da hong gata ke haiptuni ko. Samna bada aina hoje aigi Airtel number on pairi aigi Airtel se network no maitre swaida. Ko do number ji manganing di kaigono da aina ati aigi friend circle da adagi banking adagi atopa thabak mayam da season agreba sigi numbers don sigi numbers de manganing da bida aina aigi areas da nungaiba network provider da on ge haregadi kamaina tokata ke habuduni ko mayam da aina ngasi kanganing isi sijibu akoina kari kaweda MNP habadi mobile number portability ko mobile number portability na haije kaino haregadi aina paijeriva aigi mobile number chagana sim number asi hong da bida atopa network provider da change to budu koina MNP kawi ko aduna sigi MNP tawge haragadi kamaina tawani aina suppose aigi hojik ai Airtel number am pai ai Jio da owning eba ko adu tadi aigi Airtel number dagi text message ama tharane PORT type torani space adu aigi Airtel number do hapani adugo 1900 da message sama ina thara ne ko message thara kanda message sama reply back tawrani message halapa kanda moddo ko ni UPC na unique porting code na code ama yorokane adugo magi validity gi period am ko modugi manung da ngosigi code che ko ni puraga aina owning Jio da owning bataraga di Jio gi retailer shop amma da chalaga ondone madu pura chalani ai Aadhaar yaurni Aadhaar yauba kanza oni ai Aadhaar number do khang khangra loire hoine biometrics tawraga dum yarane bako madu pura chapirani ko adu ai swana porting toke ai onge khoke sina kanda moina UPC code yaure khole hayani ko hara kanda moi process ma'am tawni biometrics tawni Aadhaar number link tawkan moi charges lupa 53 la lupa kumathoi tanel lungnei ba ko modu piramani piramakan nang yasigi Jio sim du activate toning plan ti matung ina moina recharge karm na kapning have to kapsala ani duga sim du pirani ko sim pirani aduga sim pira kanda masagi nimitrang ani muti changane ko nimitrang ani gi manung jida adum aigi legjiri ba aigi Airtel number do aina phone call tawba data pack hapa loina muk jagane ba adugo nimitrang ani surum dai trang ani khare hendo kanda Jio network provider dagi message sama laane ba ai nangi porting gi matamasi tarika sukni aduga pung asukta olanen anam matamda porting to buza anam matamda nungdang doine towi ko nungdang pung 13 pung 12 saida aduna dum ngallinga da pung anihum walinga dum message lakane ba ai de horen lakane pung sukto 1 minute duga nomo walinga da dum lakane ba modu lakanda adagi timing da moin hari pung 13 da olani hari khalasine pung 13 taramdai size da nangi hojigi Airtel number tugi network se mangra ne ma kan nang dum khangane o nangi Airtel number se sigre modu sigre khangkanda asagi moini piriba Jio sim do insert toxla kanda network karakanda activation call to ne customer care da ko customer care da activation call to kanda nangi sim do change to ni ko ai ni sita Jio sim policy di just example ni ko ai gi Airtel number di Jio sim da kamai to na on ga dege hype to ni ko top BSNL no be Vodafone no be lo mu change to bu yai ko to bu change to bu matung da atop da mu on ge hare gati 90 days ki matung da on ga da 90 days ki mar di on ba ya de ko aduna ngasi gi block asitegi ko ID khara ID hana khangam da khara ID khangbi ba oiragadi kana ba oiragadi video se like to biyo aduga anu oiragadi subscribe to biyo ko aduga gyan ta da ba leiragadi dum comment box da dum question dum hangbiro ai dum atam sana dum reply to jarake thank you